U Deputy Commissioner ka East Giant Hill District u Abilash Banerwal henen kesngi u laple Don Boram ya kinrutli ki kamera kelas ke betama Jongka School Lower Primary School Clear Area East. Yakini ki kamera kelas lebih tingkah deka company Star Cement Loom Shnong ha ka jinglut ke bakot hadu lai fulai lak tingkah bat kumba 50% lapen lut nak shnong. Ha ka juk kapor ka company ke lapen biang ru ya ki ben ban shong kelas ki kena. Habakren kom ukongsan u Abilash Banarwal ula ai khublai ye katnat CSR Jongka Company Star Cement kabalat he ki jingeram ha ka bapen he shu ye ka school LP Clear Area East kabalong shibenta ban kintiu ye ka jingnang jing start ha ka than ulong ru ka jingnang jing start kalong bodon kam hadu kata ban kintiu ye ka lawe jongki khna bat kumjoru ban kintiu ye ki imlang salang ulong ban ka liang jongki board district ru kin ai ka jing ka shan kat bala ban kintiu ye ka jingnang jing start Utech Bir Singh ubadeu administrative Jongka Company Star Cement ul ai khublai ya gador bashnong Clear Area East bat kumjoru ya ki bor panya Jongka School kibel ai ka jinge trelang bat katnat CSR halo ka jingpen tre ya ka ni school ul ai khublai ru ya ka kanhon Jongka CSR bakan thup ya ka kong borna likhar lukhi bat ka kong unity khongla ki badai ki project assistant ki ba hapo ka jinge lam jong u CSR manager u king sok ke bora ki bela ban pendep shibon ki project ki belong ka jingmen toy ya ka shnong ka thaw bat ya ki imlang salang U management representative Jongka Company Star Cement u Davanda K Vansal ulong baha ka basdang ia ka ni ka project kadang dei tangka berit Henry Suki pasuki ka ni ka project kalakham he hadu bandala ban pun urlong hadu Henry tuli ke kamera kelas ha ka baki khna kila ban ye shong kuloj haki kamera ha ka ni ka sngi ye ka jingalang la panya da secretary ka shnong Clear Area East uba Alaudin Lengdo layo ye ka jingren pedyang na wa he shnong ka Clear Area East uba Kedius Rambai इस फंक्शन में इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें पर्सनली मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ थ्रू DMF ऑल्सो वी आर गोइंग टू हम लोग एजुकेशन में अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और मार्केडियोस आपके भी स्कूल को मतलब हम लोग कुछ डिजिटल एजुकेशन के लिए काम करने जा रहे हैं जिसमें आपके स्कूल को भी हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे साथ में आज इस फंक्शन में आकर मैं बहुत खुश भी हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप जब एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं आप सोसाइटी के आप कंट्री के आप बच्चों के आप फैमिलीज के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं आई वॉन्ट टू थैंक्स स्टार सीमेंट एंड द इंटायर टीम कि आप लोगों ने सबसे पहले तो इतना अच्छा एक विज़न देखा कि हाँ ठीक है CSR के थ्रू स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं एंड एज वी कैन सी टुडे वी आर हियर जहाँ पे हम लोग आज अपर प्राइमरी एक्सटेंशन बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं आई वाज स्पीकिंग टू वाहिश नोंग बता रहे हैं कि इसके ऊपर एक अनदर फ्लोर ऐड किया जाएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके Star Cement is all doing a lot of work and then they have extended it took some time to construct it we agreed for that ki there was a time but the continuous follow by the Kedius Rambai ji and all their committee members including Madam Violet Lindo Moses sir, secretary sir, all they were continuously following up. You please do it. So that shows their concern to the education for the children of the Clary Heart, their locality and their area. So they are very much ki children are deprived due to there is no place for their extension of education. So congested rooms are there. So they are thinking ki no please you do it fast, it is not for us, it is for the children education. So their follow as also it has come to and in the reality we feel that ki it was little bit late but when everything is well when ends well so thank you for that and we'll continue to do work such type of work as and when as per our condition and our management permission so it is there so we'll continue to work such work there in our area Clary Heart also.